Umunsi ngiye gufata wa muhungu wacu mwese muze tujyane tujye kumva uyu muhungu ibintu byinshi aratubwira. Bimeze bite umuhungu? Namahoro pa. Biracamo? Ni fresh tu. Arsenal yawe ariko ngo imaze kudukorera ibintu muri iyi minsi. Ku mutima si ubizi se? Victor Gyökeres. Mbere yuko wenda dutangire ikiganiro reka mbanze mbwira abantu hano ni ku Nzira Nzima TV bibuke gukora share, follow, subscribe, comment byose birakurikizwa. Aka kanya turi kumwe nande? Turi kumwe na Musinga aka Victor Gyökeres. Victor Gyökeres. Ya. Hajya ngo yadukoreye duke muri iyi weekend. Bro, umuhungu ararenze. Imikino ine ibitego bitatu. Imikino ine ibitego bitatu. Ejo yatsinze igitego kimwe. Ku munsi umwe? Ku munsi umwe papa. Na Arsenal yawe sihagaze ute muri iyi minsi? Ubwira abantu badukurikiye. Abantu rero bategeze bareba match nabanyuramo gakeya kuntu byagenze. Ni ibitego bitatu ku busa bya Nottingham Forest. Igitego cya mbere cyari cya Zubimendi ku ishoti rikomeye cyane yaratereye inyuma ya Surface. Igitego cya kabiri kiza kuba icya Victor Gyökeres kuri pass ya Eberechi Eze. Haza kubonekamo n'igitego cya gatatu cya Odegaard cya Zubimendi cyapanzwe na pass ya Trossard. Numva Arsenal yawe yari ihagaze neza ku bakunzi bayo badukurikirana baraza kutubwira byinshi bitandukanye muri comment. Anyway uri umufana mwiza ndakwemera cyane. Baze kwandikamo hasi muri comment batubwire kuntu babona Arsenal ese barabona izatwara igikombe cyangwa izitabira gusa kuko ikipe yari yubatse cyane ugiyemo n'uvuyemo bose banganya urwego. Arsenal ni ikipe ikomeye ngiye ko mbibona uyu mwaka igomba gutwara ibikombe byose, Champions League, Premier League, dukombe twose zitabira twose izakusanya. Nibyo navuga nk'umuntu usanzwe nyine ufana Arsenal uko sezishize yatambutse haba muri Champions League twari turi kwitwara neza nk'abantu dukurikirana Arsenal gake dutuje, ariko ahantu twagarukiye twarababaye cyane. Ariko nk'umufana mukuru mwebwe ntabwo byabababaje, mwari mubyiteze uko byagenze nyine sezishize urabona ari iki gishobora guhindukaho uyu mwaka? Iki kibazo cyawe ni cyiza ndacyumva neza kirumvikana. Sezishize buri itandukanye n'ingeye. Sezishize ntabwo twabayeho kubabara cyane nubwo byabayeho, ariko impamvu yari yayindi twari dufite abakinnyi babanzamo ntabasimbura. Ariko urabona ko bitandukanye n'iyi sezo. Iyi sezo abakinnyi buri mukinnyi wese afite umusimbura. Urabona ko Saliba yaravunitse ariko haje uwo bita Muskero yabanjemo kandi yakinnye neza. Bukayo Saka aravunika, uwo bita Madueke arakina kandi akina neza. Urumva nyine dufite signing nziza, twakoze signing nziza. Umwaka ushize wenda ntibyagenze neza, ariko uyu mwaka I hope ko bizagenda neza. Nkanjye nk'umuntu utagira wenda ikipe fana, niyihe nama wangira muri iyi sezo fana iyihe kipe vuga ati iyi ngiyi ndi ku mutima? Urumva nakugira inama se nakugira ni iyi inama nakugira nta yindi niyo gufana. Urabizi abantu benshi tugira ibyo dukunda, ariko cyane cyane za Visit Rwanda papa, Visit Rwanda, ariko ndagushishikariza gufana ikipe ya Arsenal. Niyo kipe mbona ikubereye kandi nziza ishobora kuzaguhereza ibyishimo by'ejo n'iby'ahazaza, kuko ni ikipe yubatse neza. Dufite rutahizamu, dufite abakinnyi beza bakomeye, benshi barakina mu makipe y'igihugu yabo. Urumva rero nagushishikariza gufana ikipe ya Arsenal. Suko ariyo mfana, ahubwo niyo kipe imeze neza. Niyo kipe imeze neza. Sinavuga ujye gufana Man U, sinavuga ujye gufana Chelsea, sinavuga ujye gufana za Newcastle. Urumva ikipe yo gufana nta yindi mu Bwongereza ni Arsenal. Niba ushaka gufana mu La Liga ugomba gufana ikipe Real Madrid, kuko ni ikipe imeze neza. Real Madrid. Waduciramo gakeya ubwo ndabyumva nyine muri La Liga uri gufana Real Madrid yawe ubu ngubu inahagaze neza, kuko ndakeka amakuru ufite nuko turi imbere ya Barcelona amanota 2 yose. Tuyirusha amanota 2 kandi urumva na next match yabaye kuwa gatandatu twaratsinze, nubwo umukino wari ugoye baduhaye umutuku, ariko twarasafarinze birangira match amanota 3 tuyacyuye. Urumva rero icyo cyerekana ko ikipe ikomeye imeze neza, nubwo sezishize tutitwaye neza, ariko ino sezo ndabizi neza ko tuzitwara neza, igikombe tuzatwara, tuzongera dusubirane ishema ryacu. Ni Madrid ku mutima, hala Madrid. None se urabona umunsi w'ejo Barcelona yabashije gutsinda bya bitego ijya itsinda Real Madrid. Nawe urabizi bya bitego 6
ni ikintu kidasanzwe muri La Liga ubundi gutsindwa ibitego 6, ariko ejo Barcelona yarongeye ica agahigo kayo. Abafana ba Barcelona bari kuvuga ati nibwo tugitangira, noneho mutwitege, ubu tuje neza, tugiye kujya ikipe yose tuyikubita hejuru ya 6. Ati icyo kintu wowe iyo ucyumvishe wumva iki muri rusange? Tuvuyemo ibintu bya fanatisme, iriya kipe imeze neza, nta ikipe yaza nabi yose ayikubita biriya bitego. Igisabwa rero ni ugukomeza, urumva tugahangana nayo, nta bindi bisabwa. Guhura na ka najya bahuye n'ikipe ya Valencia, Valencia nta kipe irimo, urumva nyine guhura na Barcelona imeze neza kuriya ntago babishobora gushobokera umuntu wese kuba yakitwara neza, ni ibisanzwe. Ewana, none se uravuga iki wenda kuri El Clasico? Ndabizi muri iyi minsi iri imbere ushobora kuzahura nayo, wowe urabivugaho iki? Nijuru ni ya 10 nibwo tuzahura. Icyo nzi cyo neza nuko tuzahura nayo, twarishyizemo gap y'amanota menshi. Ikindi kandi iriya kipe tuzayitsinda. Kylian Mbappé ari gutsinda ibitego 5 mu mikino 4, aratsinda mu ikipe y'igihugu, ikipe muri club aratsinda. Ni umukinnyi umeze neza kandi iriya kipe igomba kubikora, ndabizi neza. Twitege yuko Vini atazongera gutera nka ya penalite bagira ngo ari gucyura abafana. Iyo byanze ahantu hose biba byanze nyine. Iyo byanze ngo n'inkende ibiti biranyerera kandi ari mu gihe cy'izuba isanzwe yuhira. Urumva ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Vini nyine yasubiye inyuma, ariko ni umukinnyi mwiza, yatweretse ko ari umukinnyi ushobora kujya kuri podium ya Ballon d'Or. Ni umukinnyi nyine wagaragaje urwego tu, kandi ubu ngubu ameze neza, agomba gutsinda n'ibitego, ntabyo cyane ko mufite n'agahinda kuko wenda Ballon d'Or yashize hari ukuntu yajemo ngo amanyanga yari ayikwiye, ariko bayihereza uriya mwana Yamal. Ibyo nabyo byababaje abafana ndetse n'abakunzi. Si Yamal ahubwo yahawe Rodri wo muri Man City. Ubwo urumva rero igikwiye cyo nyine hari habayemo ama error yarabaye, ariko cyagaragaye cyo nuko yari ayikwiye, nubwo nyine bitabayeho kumvikana neza hagati y'amakipe yose. Abategura ntuza Ballon d'Or na za Real barashwanye, ariko igihe hari cy'ubungubu nuko ibintu bimeze neza kandi bizakorwa neza. Anyway, wenda nyuma y'uko twakomeza, hari abantu benshi b'abashuti bacu babashije kugira ama birthday. Turagira ngo wenda hano ku Nzira Nzima TV nk'umuryango w'abanyarwanda twifurize Hakizimana Felix birthday, happy birthday kuri Hakizimana Felix, ndetse na Console mushiki wacu nagire birthday. Anyway, Console ni inshuti yawe, nta gake wamuteguriye kuri birthday yiwe cyangwa ntabwo ari ngombwa? Birumvikana icyo namuteguriye sinakivugira hano imbere ya kamera, kirahari, kiri keeped somewhere, ngomba kuza kukimuha. Twifuriza n'abandi bantu bagize ama birthday bafana amakipe atandukanye, za Chelsea, za Man U, za Man City, Arsenal, bose bagiye batandukanye, n'andi makipe tutavuze bose. Twizere ko bari mwabo ngabo kandi bagira birthday nziza. Anyway, dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ni iki wabwira abafana bagenzi bawe cyangwa abakunzi b'amakipe? Niye message wabaha muri aka kanya? Message nta yindi, no kuguma ku ikipe yawe, ntigatsindwe ngo yiveho ngo yatsinzwe. Ugomba kubana n'ikipe mu bihe byiza ndetse n'ibibi. Icyo nabifuriza rero ni ugukomeza gukomera ku mahame yabo, bagakurikira amakipe yabo, bakayashyigikira, bakayafana bikwiye. No gutsindwa bibaho, no gutsinda bibaho, no kunganya bibaho, tukiyakira niko isi bimeze. Nibyo ngibyo. Ewana, murakoze cyane. Inzira nziza, mukomeze mukore like, share, comment, byose mubigaragaza aho ngaho muri comment. Mutubwire ukuntu mwabonye iki kiganiro, ko byagenze, niki twahindura, ese twakomeza tukabahereza show nk'ingi, tubategura n'ibindi bintu byinshi bikomeye cyane mu minsi iri imbere. Mwe mutugaragariza urukundo. I hope ko bizagenda neza, turi kumwe nawe. Ciao.